Chibai ule Ramthar weekly recap hun kan lo thleng le ta Ramthar lama kan Chanchinthar nei ang te ilo ngai thale ang u Kolkata Mission Field Niriat le ni kuwa mei sang ni somni le parukhan Serampur Pastor Biala ni o music training tluang tak le hlothling taka man ani he program hi bialing khom puiro relin a pass ani a bial chung ko hrana tangin mi patni zel tel tura ruam man ni in beisi angin anron tel vek thei ani zirtir tu patni in zirtir na hun hi in pek chokin zai hruai dan kal mangle music instruments in khom na a man tlang lon te zirna hun nei ani hlok thak an ti hle Thar tholom nisom thanga sang ni sumni le parukhan Kolkata bial thakur pukur koshana thar tholom nei ani thar tholom hi Kolkata fil anga chun nei a har sa hle a chuti rualin thakur pukur koshana hian kumtin an nei thei ani kumina po an ti thin danin tluang takin hun an mang theya pathian hena thilpek chungchanga member te inzirtir na tangkai tak ane Field Secretary Visit Program lo ngai thale ila Karkalta chung khan Field Secretary Reverend Vanal Ompuya chuan Pastor Bial Pathum tlo in hun amanga nisom thanga sang ni somni le paruk pathian ni khan kulpi Pastor Biala Dokhin Gobindapur le Ramganga ate in khom na hun nei puin tluang takin hun an manga he hmuna hian bil tu thar pasari lai an nei bok ane nisom pahni thanga sang ni somni le paruk tholeni khan Field Secretary hian Bardhaman Bial Barhampur le Bardhamana missionary thara tlona hun mangin thoktu te nena inkom ho na hun hlim om tak an mang ane nisom pali thanga sang ni somni le paruk ninga ni khan Field Secretary hian Basir hat bial chunga project kalai tlo chuana hun amang bok Basir hat Pastor Biala hian nikum lamatang khan Synod Mission Board rom manna in beauty culture le music school changtlung tak buatsaih ani a veng chung mi tan an chhor tangkain kohhran poin hriat a hlo chho hle ani India rama Christian te nek chepa anom chho me kara Synod Mission Board in ruam manna fingle fel tak anei chho hi alom om hle ane arammi thoktu te tan Bible exam Field Working Committee thurel angin Kolkata Mission Field chunga thoktu evangelist te chuan Bible hriat zawna le Rawngbawlna konga hmasawn zel dan tur ngun takina ngai tu a arammi thoktu te tan Bible exam ni se ati a he exam hi Pastor Bial tena kalpui turati ane thathum dana anmani Bial theva staff meeting an nei nia an exam thin don ane Arunachal West tunkar ni som pathum thanga sang ni somni le paruk nilai ni khan Arunachal and Assam Mission Field West huam chunga bomdila Pastor Bial chunga pedung new bomdila fellowship tharhom ane a fellowship hi Reverend John F. Lalmingliana Field Secretary in Ahong Field Secretary hian Bial chung ko hrang tele thoktu Missionary-te tlo chuakin hun amang bok ane Home Mission South IASC professor tele evangelist teacher te training Home Mission South nei ane mei ni som pathum le som pali chung khan Home Mission South huam chunga mission school patni bungtang South le tlabunga Synod Mission Board le IASC Aizol te inrem na angin 2-day special retreat on pedagogy for teachers under Synod Mission Board program man ane zirtir tu te intui hriam na tura Synod Mission Board ro man na chu ataka achanta ka wangin Missionary-te an lawm hle a hlok thak po an ti hle ane Synod Home Mission School bungtlang South hian resource person te chu
nulalal rin felikhiang te assistant professor Dr. Zelal sang zuala assistant professor le Miss Lian Ṭawngṭai Sailo assistant professor IASCI zolte anni a mission school hrang atangin evangelist teacher mi somkua ankal theih ani Synod Mission School tlabunga hian resource person te chu Dr. H.T. Malson tluanga assistant professor Dr. Lalmoi Pui Chongthu assistant professor le Dr. Vanlal Fana assistant professor IASCI zolte anni a Synod Mission School tlabung le achevel hranga school pakua atangin evangelist teacher mi somriat le pasari lai antel thei bok ani damlo na wang le zin laklo ti lo chu a huam china evangelist teacher te hi ankal thathok hat le ani consultation on chakma mission Mizoram Presbyterian Kohhran Chimbial Working Committee Thurel bo zuin May ni riat sang hi somni le parukhan chakma zinga Rawngbawlna chakzoka kalpui dan tur soi ho ani chakma Autonomous District Council huam chunga tang le chakma omna pastor bial chunga tangin mi somni le patni ankal khoma Administrative Secretary Chimbial Reverend H. Lalming Moya le Area Promoter Pukelal Chan Himatenen Rawngbawlna to dante thir le chungin hmasawnnate dan tur Synod Complex Committee Room Chan Mari Lungleya soi ho ane Synod Mission Board hian CADC huam chung le pona chakma namte zinga rong abol meka pastor bial pariat lai huam chunga Rawngbawlna hi kalpui mek ane evangelist te baka zolpui tlabung buntlang south le damde pastor biala te home mission school a oma medical center engama zatomin chongte ela craft center puanthui zirna a ombok CADC huam chunga hian Buddhist sakhuwa in bu an khwar nget le a temple po engama zat a om ane Synod Mission Board hirna le Synod in chimlama Rawngbawlna dan tur arwa mana hian chakma zinga Rawngbawlna ti chak apoi mo hle a changma namril ruputzia zirchung zela Rawngbawlna so dan tur hrang te soi ho ane heng zinga bozui thei om ang te chu chim working committee in alathi ranga malak chho zel atum ane masi sangkati lunglei area meet voisom pangana chimlama masi sangkati area patni omzinga pakhat zok lunglei area masi sangkati meet voisom pangana chu ni som panga mei sangni somni le paruk zirtom ni zana tanga tanin zanin ni som pasari mei sangni somni le paruk thleng hian lunglei venglai Presbyterian Kohhran biakina man ane hemi ta hian thupuyatan lal isu azui lukabung ko chang somni le pathum thu man ane a speaker hi Reverend Arl Rinsanga director masi sangkati synod moderator elect ani he huna hian aizol matangin synod choir le one in Christ te kalin zaya Rawngbawlna annei khopui chunga Kohhran zai pol te le lunglei area masi sangkati zai pol te an zai bok fellowship hrang atangin special item engama zat a oma atan zan zirtom ni zan hian fellowship hrang te report ngai thak ani a inrin ni chopma in khoma upake sang thuama advisor lunglei area in pathian thucha asoi inrin na zana Reverend Vanlal Rueral te pastor in church masi sangkati aizol centralin pathian thucha asoya pathian ni chopma le chanhu in khoma speaker in thupui soin zanlam pathian bek in khoma Reverend H. Laldan Moya pastor in charge lunglei area in asoi ve thungang namdang masi sangkati Rawngbawlna hian chimlama ma anson chakhle a tun hnai maya po evangelist Rawngbawlna le masi sangkati gospel team te Rawngbawlna atangin ringthar engamozat an omto ane Presbyterian choir sangni somni parukatang sangni somni le hriat hlanna in khom man ane mei ni som pali sangni somni le paruk ninga ni zan khan Synod Mission Center lungleya kum sangni somni le parukatanga somni le hriat tana Presbyterian choir member ru tharte hlanna in khom man ane
he inkhom hi Reverend Michael Lalchuan oma pastor in church lunglei bazar veng bialin akai hruaya pukelal chan hima secretary Presbyterian Choir Committee in hriat tirna nein report ape Presbyterian Choir Director le conductor ten thu an soihnu in nula Jennifer lalrin pui azaya Presbyterian Choir sangni somni pali atanga somni le parukte zai ngai thak ani bok Chimbial Administrative Secretary Reverend H. Lalmingmoy and Fuina Thu Soyin Zaipol member ruat thartehi ṭawngṭai pathian hnena ahlan ane choir member te hi director puti vanal ruata ni in conductor hi puzau sang zuala pachuau ane member te pu Henry Mingthan sanga puke vanal hruaya tlangwal kelal rem ngeta tlangwal vanal du saka pu aral rem puya tlangwal rem ruata tlangwal din zuala mar tlangwal isak lal thazuala tlangwal Samuel lal ompuya tlangwal lal muan puya tlangwal lal mingsanga tlangwal PC mal som dong liana nula rodi ke mal som saki nula ke lal pek moi nula lal mal somi nula zo than zuali nula mal som tluangi nula arlal ruat feli nula PC lal rin pui nula baby lal rampari nula si lal ruat diki nula Jessica lal mangai tluangi nula Dorothy nun moi le nula lal ruat kimi fan aite anni member te hilung lei kho pui chung pastor bial pathuma tanga thlan chua anni Presbyterian Choir hi chimbial lamarong boltu poimo tak ani baka Synod nuaya inkhom pui hranga zai tura ruat anni thin Presbyterian Choir hi kumsang ni som pasri khan din ani Missionary Training Center Mei ni atanga ni somni le pakua sang ni somni le paruk chung hian Missionary Refreshers Course Training nei turin Synod Mission Board chuan missionary lo thokrei to te atangin mi somthum le pakhat athanga meichia som pariat le mipa som pathum te anne Missionary-te hi evangelist teacher somni le pathum evangelist paruk le craft teacher patni anne an training chung hian aizol khopui chung kohhran hrang som an tlo don bok ane zingkar dar kwale achanve atangdar som chung devotion an nei thina chomma le chonnuwa subject hrang zirin resource person thatak tak tenen hun an hmang ho thin ane zanlama inkhom na hun an nei thin bok mei ni riat atang khan mission field hranga pastor som pariat le field secretary pakhatten mission orientation an nei mek bok mission orientation hian mei nisom nile patni thleng a hoang April nisom nile pasari atranga mei nisom panga sang nisom nile paruk chungin BMIS first year le second year zirlaiten home mission note marpara note bial le tuipui bari pastor bial le Tripura mission field a pastor bial panga tuidu bial bampur bial burburia bial karbuk bial le thailik tuisa pastor bial ate field education annei Missionary-te omna mun hranga insem darin prachara te home visita te antel pui thina hetiang hi zirlaite tan missionary ni tura incherna tangkai tak ani thin ane MTDC nisom pahni thanga sang ni somni le paruk tholeni khan MDTC Mission Development Training Center bolpui chuan hortokia animal free health clinic clothing takin annei he free clinic hi kohhran le khotlangin an ngai hlu in an chhor tangkai hle free clinic an nei chung hian aran chi hrang zathum somriat le pakhat consultation zan hi somli le pasari castration voktilak somthum pali le anti-rabies vaccine zate antipman ani MDTC bolpuya hian January tha atang khan missionary som pakhat meichia vekin trade hranga training an nei meka an training hi zun tha thleng tharuk chung tur ani trainee te zinga mi nulalal nun feli ren thei evangelist Arunachal and Assam mission field note
Daporizo pastor bial na cho ami kan komna toite lo ngai tha ila ma felimo Oh, training me katro oh, khoi fi training ron training sim Arunachal North. ani chu eng a eng tret nge iron zir Veterinary. ha ha a veti lammo ai evacuation ve Yeah. voxultin la lo mi kati La oh ila ve me mai mi ngaihnawm. Missionary-te chu. in training dana kha i Kan training dana hi chuanin mo theory class kan nei ta. engzang tu na training om chuti lai te mo Oh, eng tret ngei ni hlom ti te khai hret tur a khan ngai dewa oh. Mi pali kan ne kai mani bi ka hian mo. tu na training zong kha palin nia Ai ni love I te sang mi zong ne an som pakhat kan nia mo. oh Chuanin kha missionary vekin nia oh kan ni ta chu chuanin agree and horti a hianin che ta hianin patni an oma chuanin ke mani viti a hian pali chuanin tailoring a panga an ni chu ani chu ti chuan mi som pakhatin ne ka oh mi som pakhat kan ni ta ti chuan pakhat a ron kal ania thelam oh oh me chava kan ni veti zir bik po kha palin ne ka oh pani hi pasal nei ton oma mo oh fa la nei lo abaki chu nula ve kan la ni ani mo ti chuanin a veti bi ka khan injir dana kha min filte eng injir ti te ni avati a hianin dar som hi class 10 hun hi ni ta chanin theory kan ti thina to dar kar khat vel mo chanin I case o ke ni hi chu tiangin hei ti thut thi om ve a case tam ve mo ka wang khanin tin kumin hi kan doctor soidan khanin in van nei tia mo hei nai nga lut tu kan chu tira tang khan ni thum vele kanom nu tang khanin castration kan ti khami vok til la kha kan khoi nga la ni chu khanin a practicalin kan ti hal chho bor ni chu mo chan chuanin emergency case te ron om ve chin boka chan theory hi chu malama hian kan ti tlangpui ta chuanin aba kha chu khulama clinic a kan thuta khotwal mi te he ta thingtlang hela hianin alo poimo khop mai mo he kan clinic hi lak tu katin kan pu hi athiama ana hi tui boka chuanin so ta kon pui tangte khu ta enge kha hor to ki mo le en lao mualvum ti te song lai bor ve tingtlang khwa tangte hanin anon kala ti khanin mi hin ron pan ve reng ani chu mo kesi chu atlang pi tang chuanin kan na siang lo jok te ni engen ron pan na chan chu a case common der nge vok tilak le castration le atille chul a chul la kha adile tilak le chuanin enge hei vok vung te mo thap te tamse han ti te tin an tui pai ang chi mo an kal thalo wanga liver an tin thalo te wanga pumpuar han siak ang chi te mo major operation thlengin ikan kan zero vekani chumo ani nula mei chia khai ni ta han ti thei lo ngel khai no mem in sei ve por mai me ne atir lam ka chuanin ya mei chia te kan nia tlem chuanin arim te lo tui lo ve dewa in keima tak phei chu he tlem mi ten chi hi kan dewa ma selangin kanin siam rem ve me ya tuna hi chuanin a chul lak le khami
major le minor ang chi operation shim po kha kan ti thei vek to ni chu mo ani le mo a trei ta kha a veti a kha a fil lama mamo tur ni in khia ta wanga thang nge in ni nang ma ni nin tui pui zong in thang nge an chan sak se bu cái mà hi chuan in atam kai tura ka ngai mo aruna na kwan cái mà nge hian practical in zuvuli la ka te a vok chu atam tu anni ku chu I soya hei thil la shek ya thiam lo tur chi ang te khan nya mo kanom nei ki khor lu tu ka chu e ran de in la vol na se em ta vok te Mizoram ang thawin an la vula kholai aten atla achen chu I huang at pon khung ve tho bok ta ma se hemi atil lak te chul lak te hi an ti ve lem lo ta mo khatiang chi kha ne ke ma hi chuanin hi tangkai viawin kering komna khwan mo in tui tlang in ifya in pet khe wa kan oi chu tu lom sai hi chak lu tu kanom na tur thawai han min dai katia ke ma mi mal tak po ke ma ni ho po hen kan soi khom hen kan soi chin ni chumo to na te kan han ti khom hen I tailoring mi te ho te po an taf indin ni po in chol manglo an chol lo hi tam so ka ni chu chuan in agree horti ti te po hi an tui mai ma mo an ma ni chuan ke ni la chu ti bok kan lung oi lom khop mai lok thak kan ti lu tu ka mo cái mani po thanem kan ngai mani to ka ani le engtik thlenge in training kha odon nis tu ni som paruk hang kan exam nga chuanin ni ruki graduate sunday kha nya mo zo ni som ni paruk mo january atangena min tran kha tharu khor san te january ni khata kan lu te ni chu tharu pin zir tling lo deuh non ti na ting lo deuh shet ni dana ti chuanin nia midang lam kha chu a tret dang kha chu ka ron ti lutuk lo dewa ti mayang nang mani tret bi ka khan chu free clinic te khain nei ti te kha ka lo hria khami free clinic chanchin khamin hrilte mani hor to ki kan zukal chu in phak ba khan min lo lut sakamo kausan ho ten in hong lutukan kausan upaten min lo muwa ka kausan je pui dik takhin mani khan alang bi ka tia mo an upaten ni leng in pastor ho in min vilani chu chuan eile inani se min supply charger ni kausan mei cha te pawalai te po mo chuan mi pui po an tam lut tuka an tam lu tuka anok thang lu tuka an mani po khanin kan hodo na phe ka chan sarkarin khum zak eminon ti vela mo ke mani po khan lom thu ka kan thil let zo ka ni chu athan chu ke ma big tak phei chanin hei aruna chal kil khor lut tuka om ka ni wang khan edu ka tia mi pui an han chiang no te khei shem mi zo khatia oi hei anwam hi ka ti lu tuka po nuam ti dawin hon kan manga englo ui kami a vaccine pe ka chu a in dai lo zo ka mo chuanin vok te po kha tlai da ruk vel thleng khanin anon lakal ni chu lok thla kan ti an kausan upa te pon mo chuanin vc huap ang te po in ron nei le ula an tia hei ani le mo enge in khoi ber in free clinic a chon vok chu mi ber zo te le vok kha vaccine kan pe a chuanin chu ba ka chuanin ui vaccine kan pe a chuanin vok kha atil kan labo ka chuanin enge a chhul apuar ang chi khamo kyang dai major operation te po kan nei ni chu varo pui ve in khoi ne mem ke mai hi khoi lowa ko mo ke chu en lo jak tuwa ka changta a khoi lama po khanin he ta hianin ka damo OPD a khan zani somli pasarinya heo vatam ve somriat pali vok za somriat pali ui somnga pasari
zote panga bong pakhat โอ้ chuan anti rabies vaccine hi za เออ chuan castration kan han ti khamo vokil lakอ๋อ som thum palinia chuan awa hianin zathum somriat pakhat ani chu total kha ชูนี่ขาตาอินคอยสักมันตี oh นั่นนี่ oh bikot kan khum zak อัน ani chu นี้ชูน่าสักทอกกันเวอันนั้นหรอมันเวอันนี้แหละมั่วอินคอยต่ออัตรังคานคอมเพลนอ๋อเมม tun tlang hi chuan in nei kan la dong lo อ๋อ ta kan ya mo อ๋ออ๋ออันนั้นหันหรอมันเว kan director in min try boka อันนี้มั่วดีเรคเตอร์ทาร์ไคน์เนี่ยเตอร์ oh anon Afelem. boka tereng me hei thla mi lu tu ka mo อ๋อ thako me อันนั้นหรอมันเวอ๋ออินด็อกเตอร์ An ล่ะ wan ค่ะ nei. ให้เปบุกเสียตุยเสีย oh นายเฮียนตุยlu tu ka thiam boka mo อ๋อ hei pathian zara boy pui ko san ho te enge an ko san hi anwam lu tu ka อ๋อ sarang na mai han kan hlok pui kan ti lu tu ka mo อืม lam te hi kan kham lo ni chu อาบัติเสียเว an mani po hian lom tu hi min za in te po khanin min shil mol mola อ๋อ jing tum trai in khom te min ti phui sui te an tia tin ko san in khoma te lebial program te po zai po la te thei te kha kan te la mo อืม ganin he ta thingdol lampang atang te po in som na te kan donga kon pui lama te po khan bel ke tp khanin min som bok ta thuna te po yan hei min ron la som mo เอออาคลินิกในตูรินเงินคอมตูริน khom turin อ๋อ o อ๋อ ikhanin kay mani han kan hlok pui lut tuka อืม hey abik takin kay mami mal ang so tak phai chan ka dam chu hianin ka thei ngil to la bang ti tiang nga hey pachani na kay ma non shim shim hi min siam thar ang hi chiang hian kalam mulo ang te hi ka ti ril ru ni chu mo zo ก็รอมันจะ oh in khomi anuam tuka an อ๋อ upate an ni ang hian anin hong to pa pathian tan mo อ๋อ an ko sona hian tharau thiang hlemi azale lu tu kan chu อันนี้ชัวเอ๊ะที่ซาเลทาราเวกโลปุยตีน่าดิ oh ชัว kan ร ho อ top mai top te la anin an fel boka kan sap to ta ho mo chung kwa sim sim hi tu te po hi kan chan ya ni zo em mo เนี่ยนักนาอินสัวดอนที่ชนกันนนกัลทุดไม่เทชินกินปอ to ม me la kan me tui thei sia hi อารมณ์มลุตุกเกเดี๋ยวต่อแม่อ๋อ ale มันขาเลย mutile โอเลขัดที่ส่งข้าตูกินะรำทรวิกลีริเก็บหุ่นกันมันเทเตจูอันนี้เฮกันรำทรวิกลีริเก็บโปรแกรมฮีก็รันหูเต็นกันลักเขตำโลเลนี่อินอลังกัน YouTube channel พอเห็นทีร์ตูอันเตมริคบมายจูวังชวนอัฐยังอินก็รันหูเต็นเนน่ามินโลเซอร์ชัวสักเซลตูรินง่ายทัดตูเลทีร์ตูเตกันเงินฮัลบกเจวันนี้วอยินหุ่นปะเทียนมัลสอมนั่นเองนะอินมันง่ายเทนตูรินดูสักนากันหลานเจ้า